Apinlut tuh ayah Apinlut mah bos gedang ya nih saya cik aha Kang Inoy ulah dibere ngajuit Kang cuit hah oh kecang deh ya kenoran atuh iya cik 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 kepiting keterjebulan kokosang cik aku kan Barat Baraja Musti Kapayun ada jendela pilih peran cabango intas penjaling iya kokosan hei 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 aja beri gedamit wardoyong anu bagus kokosan banatona tilamping iya baik seperti asa pulang atas cing 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 panutan sumping aku kantang anu bagus bola Pak Haji Wantang kapayun mang Bapak Haji Golung Lokai Jaya anu bager bisanya sayang adeui Gusti di kedajang haji setia aku kantang anu sayang ada beri kedamit wardoyo balik deh kapayuna hai ada beri iya hai kacih hai dasar motivasi walah Pak Haji Golun mana deui ada anu bagus aturan anu bagus apa tuh Bapak jiwa anu bagus ibu anu bagus deh beres cik sukara baik tapi banda laksana padapi nu dipihaya Bapak Yogi mah ada jendela PDP suka mandi tempat penjalin deui anu bagus hai apa yang malaku Jaya pamangku hajat Mama Kemek Bos Kemek putra tunggal Bos Kemet anu bagus. Mama Kemet putra tunggal cik Bona kuliah mal terakhir kumaha Ojaya nana Mama Jiwanta masuk kumaha
Bapak Haji Galun Luga Jaya Papayun Deui bar Pak Ujang Solihin Koranji anu bade hajang iya sugana baik tapi banda laksana apa na yogi no dipik moyang terus Pak Ujang Haji Solihin terus aturan hai aja kuring dirmet hai hari rari jamang bos kemek katunga papayuna katung anu bagus ayah riban mama riban hidung panen bandung hati hari kasar Masuk pamit, Bapak Jendawa sebenarnya walah bikin seger lagi dokter Casni hei Bapak Jendawa Papayun iya Watek mah Watek Bandung ada hadir aturan anu bagus Bapak Haji Golun deui ada cager tuh bemek kemana kawin kada dipariksa ke dokter Casni itu mah khusus ya Rahmat Hari malakat segala kuasa lewi malakat mata iksa anak mana bos kemet itu bos kemet putra tunggal marema mama kemet putri tunggal marema papayun Haji Golun adai bos kemet mama kemet ada bagus baju jangan sohin anu bade hajat aturan ada besar beda koranji aturan apa nanti kamu sayang bos kemet putra mana deui mama kemet putri tunggal anu bagus bos kemet Haji Golun deui aku bangsa Braja Musti panyingkiran Papayun doi Bapak Haji Golun anu bagus Bapak Ujang Solihin Koranji doi Bapak Haji Raud Bapak Haji Koranji anu bagus Bapak Haji Ketua BPN Koranji Budi Sukade enak Pak Ujang Solihin Orisu darah enak Wajiwanta Mama Kemek aku bangsa Braja Musti bagus bayar labut aku bangsa orang pada aku aprok Bapak Haji Ujang Solihin
olahraga anu bagus masa bisa foto BPD orasi anu aturan adai deui anu mana anu bagus dari payuran pajilan tak anu bagus cing bapak kucing bapak kemen besi tumpang sampai beramalan bos kemen bapak kemen putri tunggal dari anu bagus bapak kemen putri tunggal marengaman anu bagus bapak kemen dari aturan papayun heula bapak kemen putri tunggal sayang bapak haji wanta midang bengi pasung deui anu bagus bapak haji wanta papayun daun bapak haji wanta anu bagus Mama Kemen putri tunggal Mama Kemen putri tunggal Mama Kemen putri tunggal Maremang sayang warangkan begokoan watek Budi atap Mama wajuan payun seingin pikiran Mama Kemen papayun asep berapa nih tekanan kena kemutan pajujang solihin kumaha atuh kumaha sok bingung mikiran mantap geri alang ayu teu aya kasalarana tapi kita ya obat Mama Kemen tu Gusti kulit tulungan Mama jelanta kumaha atuh kumaha panayogi kenyana panayogi kareta anu bagus micin mata loba pahang teureun